Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odokne gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi kaluwore kod bura mathiche oko e apisi kendo chako chenro matieko ywaruok e kind Wamatangi gi MCS ma kaunti no. MCS gose Wamatangi kuom reme chuogo sirkal mare kendo chwalo chenro mag dongruok kaachiel gi keto tenge jotelo mawuok e kaunti no e chenro mage. E romo mano yuore kod jood bura mawuok e kaunti ma Kiambu, jalup jatend piny Kenya no nyiso jotelo mondo tii kanyakla e chwalo dongruok ne jopiny. Jaod bura ma Githunguri Gathoni wa Mushomba kod jaod bura ma kaunti no Anne Wamuratha to ne ok ochopo e romo no. Kaluwore gi jaod bura ma Juja George Koimburu ma en achiel kuom jotelo mosebedo e ong'ala manyime kwedo telo mar Wamatangi, Wamatangi osebedo katiyo ga goko. Sisi pamoja na viongozi wote gavana alikuja na kiini cha huu mkutano ulikuwa vile tunaweza fanya kazi tukiwa kitu kimoja katika Kiambu County. Kumetokea shida ama makosa mengi ambayo yamekuwa yakifanyika Kiambu sababu ya gavana wakati alichaguliwa aliamua kufanya kazi peke yake, akaondokea ma MCAs, akaondokea ma CEC, akaondokea wafanyikazi wote wa county. Sasa unapata mambo ya Kiambu ambayo tuliahidi watu wakati wa campaign haikuwa inafanyika. Na tuko tayari kwa sababu yeye kama kiongozi wetu wa Mount Kenya tunamheshimu na tunajua mawazo yake ni mawazo ambayo yanatakia watu wa mlima haswa watu wa Kiambu mambo mazuri, na kwa hivyo tunajua mashauri yake ni mashauri ambayo tunaweza taka pia sisi kuyasikiza. Maro mnyithinda par